Twende kwa undani. Kabla ya makanisa, kabla Biblia haijaifikia ardhi yetu, tulikuwa wakina nani? Wazee wetu walikuwa na majina kwa ajili ya Mungu. Walisali, waliamini, waliishi. Kwa hiyo niambie, wote walikuwa wapotevu au walielewa jambo ambalo tumelisahau? Tulifundishwa kuihofia mizizi yetu wenyewe na kuita uovu, kuita ushirikina. Lakini fikiria, nani aliyetuambia hivyo? Na kwa nini tuliamini haraka sana? Tulitelekeza tamaduni zetu na kuzibadilisha bila kuhoji. Leo tunapiga magoti, ila tunaelewa ni kwa nini tunasali? Tunauhisi muunganiko na tunachokisali, au tunarudia tu maneno tuliyofundishwa? Hii haihusiani na kukataa chochote. Hii ni kuhusu kukumbuka, kuelewa na kuuliza maswali, kwa sababu huenda kuna ukweli kwenye tulichopewa na ukweli kwenye tulichokiacha nyuma. Hadi hapo tutakapopata ujasiri wa kuhoji yote, tunaweza tusijue kwa ukweli tunachokiamini.